Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakong Sarita Lengdo, kabalong ka President jong ka Greater Maulai People's Union, rengkat bakinong bud, negasngi ka khat pratarik benai rempang arjar khat khandai, kalapan benapait ba, ban ai jing kersian yau kertong jong ka seng Indian National Congress na Maulai Constituency, uba marbut dekhar, haki election MDC, syaka yang dorbar tauan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, kapan salong haka arpunyo tarik mentau benai rempang. Kakong Sarita, kabalong ru ka kertong MLA House nem Baladep, jong kaseng People's Democratic Front na Maulai Constituency, kalaray ban kersyan, yauniw kertong kaseng Congress, tang hakani ka election MDC. Nakaliang uba marbut, ulap diang sngubhay yakani ka jingwan ay jing kersyan, jong kani kanong yalam jong ka Greater Maulai People's Union, bat penpaw ru, ba unyat relang nakabentaban yo, ya ka jingjob hakani ka election. Infiltration camp nakabenta sino Maulai Brookway Maulai kalon berlahe idon kam yang samla lang ba badan sisa kan lengkor infiltration camp nakabenta sino Maulai nakaliang jongi kumki leader jongi bar khot bat kinong kersa martang sisi ngi yo kapor imla ban step yo bangimla ban yo por si singi asni lai singi namang la shule kerke na wut namang yo ban pendep nang baki nong kersan jongi kintip na do la shai kasni na do la shisngi na do la hakita yo ki banwan hado ban tap e kabur bayano ngin ai ka jing kersan imla ban lum than sibun rengi lum hakani ka por beta kalong tang bangin ya kendo bangin penpau ya ka jing kersan ka jongi ba mangangayo ikani ka but bang ka Baladep riu hajar tam te ngangit scam kinok san chongaru kinya tracy tom kinya pasat jingmut lam haki be don lang bat nga samar teng teng kadon ki number kun don mangam don rei nado mentarasni kiru ralem ya ka kubor don pedeng kasai kasni ki ban pe iki kubor don pede ki bam yo ban pe ralem ya ka kubor sekitu kilong yeng barok kawai ka Maulai Pulun ya tu iku kubor mana kaliang ka jongi bila ai ka jingkersan ni ba marbut dekhar la ka seng Congress akan ni election MDC ka pemerintah kalau ko ba berjuang pa mo apa nilai penbet mo apa nak kaliang ka jonga candidate mangalawat ya ka jingkersan mo sarum senek mo naru ba ngalarai ba ni badan ban kun ni ka election mo ka politics na klem song that ni tu ri bat kumu samlarang ba modon ka akor ka burom ngalawan lu ki yeng jong kinong ilang jong pi ngalawan pan ya kajing kersan ngalawan pan pada musim surut ke jonga badalong kamala hamtam be ikut be ngalawan yeng man pentip i man ko e long hi kum ikimi mo yengi namar ngiru nadu por ki bang suaru dang don ba khom ke mau ya ki yeng kum e hi ngile mon ma adu kata mo ngirung kat sabab ikwa bandrung lakadai kamera songkai kam senja kamera deng sajrong ni sapo ni mo ngiyo penyebam jabe ying tu tong it kalong ka ying ko pa do kata malawan ban kendo ikong it ngani tu ip na do mga sedang mangandrung ka politics na do mga sedang ba iba proses ila ong yaga ba pidei mapi uban yakun uban mi bujuli ya ka junglong MDC kajong iba proses ban simti ku tau nong elam jong ka sinong Maulai ban long tu MDC jong Maulai konstitusi na do na tahi aklam Islam show ngalalit kan kendo ikong it ngalakali ngong ba kong it da purom pi pidang ele na pimile show ikong it yang ampatla mamarbut bangan ay karai kan ploy e namar ba ladang ay karai ru ngamla ay rai marway namar hapsong beginong ilam jong ibu kinong ilam di bahmat bagi sportar jong kaseng jong ikong it mo ikunhon jong ikong it pat ngarong ngalapurom ya kata karai kaba ikong it yang alpor pat ngaru ngalapuram kung kalong kumi ngalapuram kung samla ya ikong it ba ngadwai bet man la kasni ngadwai bet uplay hi unplay kala kalenti mo yang ba ngalarai ba ni kun ni ka election MDC azab na mar ngasim ba kani ka jingbi madan ka junga banile ni election MDC kamdai mga kwa balong MDC kamdai mga kwa balong politician ndre ngami ba ngadon ka jingket ni ba ka ta ka ri ka chat ri